Aberystwyth di colli tair gêm yn olynol. Gobeithio troi'r gornel yma heno ar y graig. Y bel i mewn i'r cwrt, Bradford ar flic ymlaen, yma Jamie Reid yno, Reid i mewn, a Lee Jenkins ar cynnig. A Jones yn arbed i rwystro'r amddiffynwr ifanc. Jones at Evans, peniad deallus gan Evans a Jamie Reid i fewn i'r cwrt. Reid! A Jones yn arbed unwaith eto. Ddechreuodd Reid y tymor gyda'r Derwyddon, bron i ddosgorio yn erbyn i gen glwb. Feel y bas yn holli'r amddiffyn a Williams yn rhwydo. Gôl syml i Aberystwyth, ond Williams yn ei gorffen hi'n ddigyfaddawd. Pas syth drwy'r amddiffyn. Williams oedd am angen codi ben hyd yn oed. John Owen yn gryf at Mark Williams, y sgoriwr, y capten. Williams ar bas, yn rhyddhau Jamie Reid. Cyffyrddiad da gan Reid. Ar bel o dan goeser golwr. 2 gôl o fewn 2 funud i Aberystwyth cyn yr egwyl. Pas wych gan Mark Williams. Reid yn rheoli'n hyfryd ac yn rhwydo yn erbyn i gen glwb. Hewitt pas sal gan Hewitt. Gyna cyffyrddiad gwael gan Mooney hefyd yn rhoi ti syth at Field. Dyma Mark Williams yn y boced na. Ac y bas at Jamie Reid sy'n rhwydo i ail o'r noson. Y drydedd i Aberystwyth. 5 munud i fewn i'r ail hanner. A dos bosib bod y gêm yma ar ben. Y 2 ymosodwr profiadol yn cyfuno unwaith eto. Arsan at Steph Edwards. Edwards i chwipio hon i fewn i'r cwrt. John Owen ar peniad allan. Naim Arsan. A dyma Green ar cynnig a Connor Roberts yn arbed. Mae wedi bod noson dawel i'r golwr, ond mi oedd o'n effro pan oedd Aberystwyth i angen o. Oedd y bechgyn yn ardderchog yno. Oedden ni edrych am reaction mowr hyn o beth wedi digwydd yn y 3 gêm dwytha. A rhaid fi ddeud, o 1 i'r 15 o hogia, basically, oedden nhw'n gyd yn ardderchog. I think the game's won and lost in the last 10 minutes of the first half and the first 5 of the second half. For 30 minutes we got the ball down and moved it. That's something that we sort of demanded that we had to do following Saturday's game. But ultimately we didn't take our chances when we were on top. The story of our season seems to be that we concede sloppy goals, which I do think the 2 goals are before half-time, and ultimately we come in at 2-0 down, scratching our heads a little bit in terms of them just taking their chances, and that was sort of the story of the game. And those 2 old heads up front, Julie, you and Mark Williams. Yeah, I mean we've known each other since we were kids. We were at Wrexham together and came through the youth system there, and we've played together in multiple teams. And yeah, we both know each other really well, and I think we both bounce off each other.